Matod pa ni Kristo diri, karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Kamo unsa man mo, anak mo sa tao dili. Lingi ay mong tupad ina. Kinsa kang anak? Anak ka sa liking kawayan o anak ka sa tao? Sa panahon ni Jesus, kuan, dako kining isyu ang pagpasaylo og sala. Nga para nila ang Ginoo ra gyud makahibong. Pero si Jesus, pagkatao na niya, iya gyung pamatud-an nga kining gianak og tao makapasaylo og sala niya sayon ra kay nahimongon. Mao bitaw nga sa pagampo nga kanang gitawag og amahan namo, butang gid diha ang kondisyon, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. So doon na gitay gahom sa pagpasaylo. Ilingi ay mong tupad, ina imo jong gipasaylo ang tanan. Kanang imong banang nangabit, doon na kay gahom pagpasaylo niya sa imong paminaw, umulingo ka, di ko kapasaylo. Kanang imong igsoon nga mao ini unay kiha nimo, nya ipapriso gyud ka, doon na kay gahom sa pagpasaylo. Uwa kay gahom. Sige, tubag. Kanang nagdaot nimo sige nga nataktak na lang noong kasi imong trabaho, doon na kay gahom sa pagpasaylo ana. Naawa. Kanang anak nimo nga niunay nimo og sukol karon nga didako na, dato na. Hastang imong kabtangan giilog pa, hastang uban imong mga anak gidaog-daog pa, doon na kay gahom sa pagpasaylo ana. Kanang way batasan nimong anak, kanang way tahod nimong anak, napa kayo gahom sa pagpasaylo, wa. Naaw eh. Ang problema lang, gamiton ba nimo o dili? Kana nya kining pagpasaylo og sala, mao di ay ni siya ang sinugdanan aron dunay tinuod nga healing or pagkaayo sa atong mga balatian o mga sakit. At tanawa sa Jesus, paralitiko gidaan ato niya, unsa may una niyang gisulti, gipasaylo na ang imong mga sala. Dili di ay mahitabo ang physical healing, apil na sad ang spiritual healing, psychological healing, kung dili ta mo pasaylo og mga sala. Na siya mo na daghan kay karon magsigig adto aning mga lugar nga mga milagroso kuno, mga dinis ato niya may daghang milagrosong lugar diri, Simala, Pitalo, Bogo, hay pa na uban Santo Niño, Rigla, way apil ang San Vicente, Liloan. Oy, naasa taon tayo ginagmay din nga healing. Na ini testimonya nga kana kunong atong suka nga gitawag nato og San Vicente Ferrer. Kuan kanang healing. Sa to? Powerful vinegar. Oy, naayong tuhod ana nga makalakaw na siya. Munang sige na siya balik-balik diri pangayog suka ang tagsa naman ng kagalon ko. Hindi na paras tuhod siguro. Nasa ni ari diri gasongkod Father, maayo man kuno nas tuhod ang imong powerful vinegar ngayo sa ko kaya kung ihapyod nako sige hapyori gina bantay bitaw igbalik nimo imong tuhod mahimo na nang inununan. Mga joke lang ko agad pero naaoy bisan asa na healing. Gani daghang mo testimonya diri, Pader, sus mahil gyud ko anang imong humili, ang akong depression mawa, ang akong stress mawa, ana no? Daghan na healed ko no nya human palitin sila slat. Mo bitang daghan mamalit og slats kay na healed sila ang ilang kanang
kakapoy, mawa kuno, ang ilang mga loneliness, mawa, hasta pa ang ilang kalagot ngadto sa asawa, kalagot sa bana, kalagot sa mga anak, kalagot ngadto sa ilang mga silingan, mawa kuno. Gilingi imong tubag, imong tupad na tinuod nang ipanulting pader, nahitabo na nimo. Moingon na bitaw gyud. Siya wa na karon maglagot, naglagot kong pader. Sige hantag pa konsensya ng iyang slato para ba jud ko kapalit. So salamat sa namalit ha. Mahiled gid mo ani or nahiled na tingali mo. Dako naman taghalin. Ang atong halin sa atong SBF dag as of yesterday niabot na og 31,182 slots. Bakbak. Pana hapit na mahurot. 44,880 na lang ka slots ang nahibilin. Mukusog ra ba ni kahalin og magkadugay na? Gikan gud ni 76,000 karon 44,800 na lang. Way siguro sunod buwan 20 na lang ni. Uy, dali-dali kita mo palit diha kay aron di mo mahotdan. Pas biya kayong trabaho atong kumbinto, hapit na mo abot sa roof deck. Nya sa kuansa sa 19 slot challenge mao na ni ang final natong nadawat adto maning June 30 nato gihunong. Karon ang total ginatong nadawat nga 19 slots apil natong ni pledge naman sa ni pledge nga ilalang kunong i-installment. Ako na sa tong gi-apil. So nahimo ng 215 ka 19 slot challenge atong nadawat. Pakpak. Sinan kani sa isintara ni ka slots ang akong gihuna-huna unya karon 250 na dako na kay nay ang tanan nga nipalit ani pasabot malipayon nya kay malipayon man naghimo sila og pagtuman sa sugo sa Ginoo labi na kining pagpasaylo og sala. Kining pagpasaylo mga igsoon nagsugod pod ni siya sa gitawag og pagtuo sa Ginoo. Kana bang tininuod nga pagtuo sa Ginoo? Kana bang di na ta mabalaka sa atong kinabuhi sa pagsunod nato sa Ginoo? Kay nahibaw ta siya ang gamhanan sa tanan og siya ang tighatag sa tanan. Kay usahay manggod magduda ta sa Ginoo, kag pasayloon ko ni Lord mobalik ni dinhi, magbinuang na sad ni, patay ko ani. Kanay na ba nga itong unahuna ba? Pasayloon ko ni Lord, mag-anad ni. Abusahan lang yung kuha ni. Hangtod na lang is hangtod. Maamong pa ning akong ubang. Daghang kitag mga rason. Ayaw gamita ang rason. Ang sa may gamiton, pagtuo. Tanawa si Abraham sa unang pagbasa, modelo sa pagtuo. Nangayo siyag anak. Gihatagan siyag anak. Nag-edad na siyag 100 years old. Maoy pagkatao sa iyang anak nga si Isaac. Karon pag-abot nag 12 years old ni Isaac, matod pas unang pagbasa, lipay kay ito si Abraham. Nya 112 years old na sad si Abraham. Uy, gisugo man hinuos Ginoo nga ipaihaw si Isaac, nya sunogon aron ihalad sa Ginoo. Bugtong anak nimo 12 anyos imong ihawon lingi anay mong tupad ing nag-ikay sugoon sa Ginoo ana iguli ron nimo sa inyo ihawon to nimo imong anak. Unya ra ba kanay yung Ginoo ang pagkaistorya diri bagi summarize ra man ni pero na-imagine ako ba ingon dad-a siya ngadto adtong dapit nga akong gitudlo nimo. Nilakaw sila tulo ka adlaw nga nagpasan sa kahoy si Isaac nya nagda sa kayo og sa kutsilyo si Abraham. Nagpasan tulo ka adlaw so mopahuway gito sila nya magkaon-kaon, mga tog, igmata, pasan asad. Nadugay si Isaac nangutana ingon siya tay ni amang kahoy para isunog sa halad na asang kutsilyo og ang kayo hain man ang ihalad. Ikaw kuno pangutanon kas imong anak-anak
Nya gaplano na ka nga imo siya mo imong ihawon. Unsa kay imong itubag no? Nya bugtong na nimong anak. Suko mangani kag sukmago ng anak nimo si imong silingan, nya ikapito na nimong anak. Makikamatay mangani ka. Unsa na kanang bugtong anak, nya ipaunay pag yung ihaw nimo. Dinhi ba nakita nato unsa ang kasing-kasing og hunahuna ni Abraham. Wa pa siya kakita Ginoo atong panahon na di para karon nga natawo ang Ginoo. Kadtong iya mga ana lang ba kanang arila sunahuna. Ingon lang sad si Abraham, anak, ang Ginoo mao'y muhatag og halad. Lakaw lang tangan to. Pag-abot na dito katong iya nang gigapos si Isaac, di jud ako ma-imagine ilugnot sa tingali tos Isaac. Uy, pag human nagpahimutan tanan si Isaac pag yung nagbutang dito sa kahoy, ana, pag human dayon, hala anak, baklira imong kamot kay ako kang gapuson kay ikay paihaw sa Ginoo. Moingon tinga sa pag sure diha tay, uy, unsa? Balihon lang ka nato tay, ikaw lang. 112 naman ka tiwason. Tiwason naman ka. Ikaw na lang kaya akong gapuson tayo niya, ikay akong kanang kuanon, ikay akong sunogon. Nganong ako mangikadako pas akong future? 12 years old ko, kanang mga tiwasonon mo na ipatya? Ana. Pero ang pagbuot sa Ginoo, si Isaac yung ipaihaw. No. Talagsaon. O gituman ni Abraham, o nikuha na siya sa kutsilyo, kay iya ng patyo niyang anak. Nisinggit ang Ginoo, Abraham, ayaw gidayon, ako nang napamatudan. Kaingon ko ba, grabiha sa daanin, og testing nis Ginoo, murag the greatest test of all yun siya. Pero ako sang gipamalandungan, di sa tusayon ang test of faith ni Mama Mary. Bugtong anak yapon niya, batanon, sikat na kaayo, sus sa iyang atubangan. Arang-arang lang tatog siya untay ni ihaw. Sa iyang atubangan, giihaw ang iyang anak. Gibitay pagyud sa cross. Dugay pagyud kay namatay. Nya bisag patay na giduslak pagyud ang kilid atubangan ni Mama Mary. Masakit sa tingali to, no? Ambot lang kamo. Uli nimo sa inyo ang imong anak nga bisag kanang anak nimong tapulan kayo kanang sige lang computer gibitay sa inyong silingan. Unsa man malipay kana mo ni buhata ang buang-buang dako mana ka sus minaw ko bingong ka makikamatay jud ko pader pero sa Mama Mary wa ngano man si Isaac wa siya angay pasayloon wa siya ka exercise og forgiveness, he exercise through faith. Kinsa may iyang kalagutan og angay pasayloon atong pag-ihaw siyang anak unta wa. Pero si Mama Mary nagamit niya ang love, faith, hope, forgiveness, all the virtues na perfect ni Mama Mary. Og maunay tinuod nga model of faith and healing. Muna hangtod karon si Mama Mary ni stand out gyud nga the queen of heaven and earth. Iyang gi-perfect ang kadtong dili pa kayo perfect nga faith ni Abraham, pero ang faith ni Abraham bisag dili pa to kay perfect, makaingon kitang perfect in human standard. Ikatapos ang lingi sa imong tupad ing na mosunod ka ni Mama Mary. Moingon sa naro imong tupad, Abraham lang ko. Abraham lang usa ko. Listen no. Pero kani maoy source of power. We need to forgive in order to heal and to be healed. Di ta maayos atong sakit kung dili ta mo pasaylo sa mga naghatag natog kasakit. Mao ginay timan maunsa man og cancer free ka medically speaking, pero ang imong kasing-kasing og unahona gitorture pa ang imong kalagot sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ginikanan, sa imo bakang igsuon or sa imo bakang mga igagaw saon man animo.
Magunsa magnindot kay kag naong, may kay kang magpa-parlor dito kana kay daghang kwarta, pero gub-on ang imong naong tungod anang imong kalagot sa kabit sa imong bana. Di ba? Ay ko ninyong tutok-tutok eh. Pasayloan na sila tanan. Di ba ang tanan imong buhaton, pulos gyud mapuslanon, munindot yung maayo imong naong. Una, the power of forgiveness is very powerful. Batia itong in English. The power of forgiveness is very powerful. O binisayon, ang gahom sa pagpasaylo, gamhanan gyud kaayo. Mura sag tinuod no. Sige, manindog na ta katong mo pasaylo.